Kepisanangan lata daw sabat sonong kesuabon kumay dati ton sanay. Susunod misi kesuabon beno pantai toiko gurun. Cerita di Diana Mantadilod Arizona USA. Iloren sawo di Diana. Nakaano yelo kalaja it korehan dolo. Iloren harod kitmat counseling it nakalantoy. Diana napo pakalaja it suang pembangunan hilod Advent Health. Orihan tomo dielo de penyon hilod di pantai hilod Florida nga kapuriman nilo megali taharoy sesuatu hit akurang. Sumembayang nilo kumatuhan untuk kudat memimpin dielo kumaa kalaja pelayanan sepenuh masa dat bersama-sama. Yelo na peti nga amu i terbuka dat menerima dah inombo nopo dat koyonon delo sway ko hilod di Tennessee tu hilod itangana komnongodu delo penyon. Alipia amu osong kuro ketumbayaan di Diana nga minongoy i Diana kasari hilod pitumungan it naatur de pelayanan konduan divisi Amerika Utara. Kapuriman ni Diana dat iti namaso dat sumembayangit otopot papasarah kaposian kumay Tuhan. Namot daw dahilo nakawaya yaw iso it kinyonon kedai pakitanan persidangan Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Nagayang tomod ginaw di Diana diti nakakita de luping winonsoy tanganak sikul. Minamoli di Diana tolutinan luping namot daw dat membayar sangulun tondo manta di tikadai deminuhot di Diana nunu kalaja di Diana. Minangan di Diana urai it kalaja daw iti napotondo di nga atood na korongaw sambil pinopentutun yaw dat sasangulun kawagok madi Diana minamoros yaw dat kana po di titondo nga yaw na polo nga pangaradahay nga aruhay yaw pension ka minamora nang giti tondo dat kinyanon kopyo di Holbrook ti nambahilo di Arizona. Nah Diana na poti nga orihan pengyon dit iso kinyanon di kiway-gwayig megalit hilodit pantai. Jadi ina pagurun Arizona di nga kombal kosuang dat it kosiangayan delo toy ko nyon dahilo. Anom tulan dat Taliban i Loren padingan nakano yaw dat tuara mantad kemulutan daw hinombo dat haro dat pekerjaan sebagai profesor kerja sosial hilodid Southern Adventist University hilodid Tennessee. Kiginawo hilo dadi dat maroso raw dat kaundaliw dahilo. Sebel dit masa dit tatakan diri minangoy i Lorenity rapaw dat iso pitimungan dit umum hilo di San Antonio Teres inamot daw dahilo nga nakakito yaw dat luping it kicorak dat tabok da kuda nit minongoy yaw rapaw sara nakorikot yaw hiri dit kaday-kaday di kinyo na di kaday-kaday nga harus ngulun tondo minuhot dit rati dit lansana ipain sokot dit baju di Lorente ina pentulis hirilan sana di Loren nga LCSW nuhot iti tondo dat haranang ko na pangalisin klinik dit untuk di sesuatu kaham ohi kadi Loren kana pati tondo tinga memurlu hetulun de megal diri kadi ti tondo. Minuhot iti tondo madi Loren nunu kalaja sawo di Loren pinawara di Loren kerja di Diana kana po di tondo suminimbar kawago nga perlu nigihay ka daw de megal diri ka
pipiro dat minggu na taliban nga minongoy di Diana Homi Laurenti lawat hilod Holbrook tantakan na pwede nga sebelum dat nakano dat tuara mantadat Southern Adventist University bahwa Loren na po nga nakano di kalaja ipinuhon daw. Sera na po di dat nailaan dalo di dat ayaw nakano di kalaja nga kapurima na lo di harohit katangkabaan nga idya na po nga kapurima niya dat bahwa inaputuhan nga magintong doho kadidiya na hinambodot haronang ko bersedia ako damoy dat hinambo na po hit pangangatan da Tuhan kadidiya na. Pipiro tadaw man tadi nga minongoy yelo dahilo did Holbrook Kambago minayelo pakiboboros dit kakitangan dat Holbrook minuhot tilo dat mengenai misi sikul kumatanganak kumadat kemulakan penduduk asli Amerika nailaan dulu di bahwa ina pagkakitangan nga orihan datomo daharad sangulun counseling Kristen sepanjang masa untuk pelajar it menghadapi masalah tekanan selepas trauma it masalah mental it suai serak dat sinuabon daw Diana na pati nga minamora yo dat sebelum pono kab timato kuno kong kalat timato nga itinapapamunserhan nga terus dada mamunsero da sangkuro linumis dat pakalaja dahil di Holbrook sira na patuminungagyaw nga nakito daw iso buku inegitan di Loren manta dahil di pagitimungan umumi di ina pa buku di nga dat kitulis dat oyo no saira na po hinambo na po nunu na po haraga ka tantakan na pwede nga kapuriman ni Diana dat inapatuhan nga mamalahaw daw mahila di Holbrook Indian School suminimbayang di Diana khusus untuk disawa daw supaya dat isaw daw nga kanu dat keyakinan imigalinano daw nindadan di dia nanda pipiro tadaw terus yaw dat sumambayang kumatuhan untuk di Loren isondat insan tadaw Loren na pwede nga poiloh yaw di Diana dat ayakin yaw tumbayaan yaw bahwa inapatuhan nga manuhilo na pangado nga mundali mahilo di Holbrook sedapon di nano di foto do kain sana di keperluan ni make it dokumen delo minangulud delo 2 minggu man tadi nakakalaja na yolo otood to mo delo ti dat nako angoy hilo di Holbrook minayo elo Tuhan na minahilo mangusikaw yolo di persembahan sabat ke-13 di tahun di nataliban hinamboi na po nga minambantu dat pinapatimpun rancangan untuk gym pusat kesehatan Yuwagu ilhawon dalo dat New Life Center hila di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School na persembahan dat kuatal leti na po nga membantu menyelesai dat pasah dat kumain duo pusat iti hinambo isikul pati nga menangani kadar dat kegemukan, penyakit jantung, diabetes, kemurungan, bunuh diri yang tinggi di kalangan kanak-kanak belia hilo di penduduk asli mereka. Itina susunod dat misi dati dat kasaban beno ponsikaw.